Mai Ausetalia o se whapoponga le nei o Tala Fou ana Radio Samoa. Wa whato ese re tina o le tamatala vou wa mōlia nei le whasiotia o si tina matua mai Queenslandi le na ripoti atu I Tala Fou le amatanga o le vaiaso na whasiotia le taulanga whatau I Red Bank Plains. O le tamatama le tina le ana whato ese e se fulu onu tausanga mo mōlia I le whaau rima I a Vailene White fitus fulu tausanga whai mai leo leo o se oso whainga na tau mawhai e so sora ese I le taavale le tina matua. Whai mai le tina o leo ua mōlia e whato ese I le ainga o se tina matua ua mariu matangata umo le community o na ile aima se iloa o ngā yoinga ia ua whai e tamaiti. O lo loka nei le li ile asfuruono tausanga e whaata le ile isi taimi e tūra i eile whamsinonga ai wha meina mōria fo I le tausanga na tenei I le ngāo ia o se taavale. O se ainga suru whai mai Sudan, pe o na repotia le 9 News, taunu mai Ausetalia le sfuruono tausanga taruai a o pepe le li lea. O isi tala vau e to tolu e ato i eile to o wha, o I la tau na whaatino ina reo swainga, wa mōria uma fo I le wha o ngā ina wha solu tū la whono o se taavale. E se lau tolu sfulua rita lu whala au whasaino le aisa, na maua e leo leo I tonu se pauta tala walava I mele pone. Wa mōria I nei e leo leo seri I mai Peritania ina wa maua le whala au whasaina lea wa whaaliu sua vai o le liquid methamphetamine na nā mai te tonu o whangu o pauta tala walava a maua I mele pone. Whai aso e suenga le vanga le Border Force mai lo ai le atulanga ma whai mai pe o atu le tau pe a whatawina I le tolu se furu miliona. I le mai ai o na maua e leo leo whangu pauta pe o na tā ua na whai ai lua maisi su e suenga I wha ai tu pe o Brighton, Bentley East ma Dandenong le na maua ai foi ma telefoni o masini wha o na ponei ma se vahenga foi o le whala au le MDMA ma le aisa foi. O le maua leo leo whala au wha saina o se mafua anga lea o le telo le mau wha le pe o sa wanga I tonu o ainga so li ngā tū la whono e pe o le ngoi e meise o le maari o nisi lungo o ala te tele. O le ri ua mōria mai Peritania e lua sulwara tausanga le matua e tūla I le whaamsinonga I le so. Wale e mai nisi whaamtalanga e whaatauru whaalawe na mauma waiso I fua o nisi le amatanga o le masina nei. O le ua mōria I seri I tala wau le whaalawe na lawe ai le taavale sa ia whaafuina maari li waina na wota mai tai ma se tasi o ana wō. O li patia le 7 News na anga iatu I lātou ia sa lātou tonga la wapinga e whamana tuai le aso whanau o le na aveina le taavale Seth Rigney lua sultolu tausanga le matua na wheto ai le taavale ma se pasi a onga I le whetaula I ngala I Koroni I South Australia I le taiao le aspawaile na tenei po o le fte o le fitu I le taiao. O le pasi a onga sa anga atu mo le piki na mai o tamaiti a onga ai wheto ai ma le taavale pe o na taua. O le tamaitai saile no fōle pāsese o le taavale a Rigney o le na wō tamaitai lua sulua tausanga na maliwa I lava le no fuanga na tupu ai le whaalawe ai ave nā ele ave taavale e pe o na taua ma leisi pāsese o se tamaitai fo I se furuiwa tausanga I le whale mai. Pe tai na maliu le tamaitai lea mulimuliane o na o le tū ngā o manuanga. Mo mōlia nei lane li o Rigney mōlianga e lua o le ave taavale matautia ma mōlianga o le whaao o le manua I le ave taavale matautia a o te tala I tua e whaatere whaamsinonga I le aso se fuluiwa o mati. Ua toe maua ni tamaiti se to o rua sa tau sa idia taru mai le asonga fua le vasa nei Canberra ma ua iei I se ri ua mōri ai le nei mata upu. O le forosanga mai leo leo le ACT le so o ta wai o tamaiti to lua tau sanga o leisi ma leisi e whātau sanga o tama uma ua toe maua I le tolua I le nei o aso o sa idia ma o lo manuia. Whaftai e leo leo so soane le lautele le nei mata upu a ua mōria nei seri e tolu surono tau sanga le matua I le wha o lima ma le tau fia wha mahalosi a toai marangoi ma o se teimi o le soetura I e le wha msinonga. O le tinao tamaiti na longoina leo leo I le tūlanga le le songa fua le vasa nei ma amata mai e lore sainlinga. E leo ta ua le ripoti pe eise so tanga o le ua mōria ma tamaiti na sainlia. Ma le tara murimuri, o loo whaatupula ia peo na whaatuai whai ngā malanga I le so I sini, o na o se whaalawlawe tau taavale ua wheto a eise loli ma se taavale I le tu I mātu sini. O le whaalawlawe na tupu I se teimere I mamau atu I rungo Pennon Hills Road, I Beecroft, lata I le M2. Whamairi pote leo leo wa amata na poloka le alatele e tau atu I le mangala lea e maise wala lata I teimi pisi o le tu ua wa onga. O tāpunia laina e lua o le alatele I le vaenga le tupu I le whaalawlawe talo sangaina ave taavale ia lava le onu sai, ma usta ia tu la fono le awala I teimi o whaalawlawe te tupu whaafosei,
Ai o lo ta ua I se ripoti e leo ta ua se ripoti pe o iese soifua o haafia le whaalawlawe o lo o ngā lue nei leo ma le sosoani whaapawave I le su eina o le nei mata upu. O tala nā le radio Samoa mai Ausetalia mo le nei a salulu.